amasan hitabang phat pha le phat hoi ei mu sa kinwa tu pha na zong pathen thua chom cha gholim thedinga pathenin damna ei pi na lai zewin ama se penin pathen thangwana kain pen hi anin in hiti sermon hin ngai dinga so piure now chule loile gol pile punu le pate ho na zo se chunga akipa thu khin season na ho zalun jang pathen avel velin thangwana kain pen hi tuni kho ina sei khom diovin Genesis bungstum chang som sagi langa pansa in pathen thun chom khat an kheulim khom tin Genesis bungtum chang som sagi b achai na lang chun sim ne to gimle he su ganthei tho pum puma nahin khulum keiza ne na ki hola na ne ding hi atu thing sim do te ho thunei pan bon cha chung wadingin mar som na hin chan hen lang hi chi bible changa kona imu do the che pham ti le set mem te hi chi le set hin kho inei lai sung wa hi Ulsa Longa na Itoh over hitas ithagum over na Itoh over ikihin suwa ikiwa diu chu pathenin hichi bible changa kunna eise pi u chule ehil now chu hekit na hi tula hi leset mehem te hi na to ithasitawin na tong nom na tonga felta ta im ta povin na to ithase dungzu even ithau zong ala samtan ithau ra sam tiang le na itong zo povin na Itoh zo lo tiang wa hile in chen lo chen lang hen lang nei le go lang hen lang ipilang pang hita ta koi ma hi iphazo ji da povin hi hitsi ithase now ai lo le igen thei now aje khatsu ipiham itia hile ehon tua bible changa in sim do Ulsa Longa na to ding kitipa hi ina he phaji da povin bailam ta a sumuding ai lo le bailam ta a gang chala ho sa ding kitipa hi ina boy pi jivin ina tu jivin ina dal jivin hi le hi che hoji a hi idei bang wayong in chen do zo lo u chom khat no sa na ding alol bailam ta asum tampi mo na ding igel je wa hi hichi thil gel ho lo hling ji lowa boina a zo chu ei pul ji hi ti chu iga se do nom ke do hin tin tula hi ve na hi le manipur jenga jong news so hi in ve na hi le hitia chu ni si dong ka tipon khat ve ve le hin news so hi in sim ting le police on hiti chun hitabang mi akimanin akimat na aji chu ama hoin ka ni apu alole number 4 alole drugs apu ji wa kiman hiti new so hin khabe len akimuji ni hichi amna thia ki veina ahilole ka ni a ki veina ahilole thil phalwa hi ibola hum ki ve ham ti a hile bailam ta asumuding Ulsa Longa sumuding lowa na tong lowa bailam ta asumuding hausa ding je ba dei je wa hi hichi thil ho hi thil phalo ho hi in bol do jiu hi ti chu iga amuthe ken ven hi hichi thil phalo ibolo ehon in chen sitna dinga hichi number 4 ipu wa izo uchun eho dingin chun in chen na hinante ailo summu na hinante hizong le hichun I society sung asu se in khusung asu se in eviang sung asu se in tulai khang dong mi tam ta hichi number 4 hen lang drug sen lang ailo le thil dang dang aphalo hin bol ho hi hichi ho akona hi hungkun do hi chang chu imuthe kin hi
hichi khangdong hon hichi thil phalo ho ahin bol wa kon hin khusunga jong bucha tamin thil le lo yong akigu in amangin ai lo le hiti chin khusung chian dan jong hi I chan hamin asuno mo in hichi hin khusung kyo asu sin hilovin igam sung environment jong hi I chan hama asu sit kitchu an hi hichi chu hi le bailam ta sumuding alo le Ulsa Longa Itoh anom ta alo je wa bailam ta sumuding idei je wa hichan ge result song thung the hi ti chu iga se do na hu ke intin tuina chum be khat ga se ke inte Ulsa Longa na to ding ino lo wa bailam ta sumuding igial naw khat chu an se khom ke do hite hichi hi tu tha hung ki pan jong hi pon masanga ko na an jing e ho society sunga jong an jing hin la iching do mo hewin I khang thei po win ilup na wa lum jeng win hiti chun mi te ho ki la sa in jeng na lai win hiti hoi igel le tua hi khang dong khang tha te ho le khas thim itam tawin hi chu akona hi chia kha do pha chu hi tai tu lai wanoi le sit khan to tu ding jin hiti chun miching mi the mon jong bailam ta ita chu tong lowa sumuna the ailo le mi hep na the ti chun online application ailo le website te ho an sem win hi chi te ho hi e ho la jong hong lungin hiti chun ga he the dingin server hin more choice hin ahi loi le tua atha pen chu le power money akiti in hichi hi iza kha su ke du her kha su ke du jong kata asnin hichia ana zawa ain chen alo chen chen ge ana tong khat mi so piur naw jong om ding kata asnin ahin la hichi chan ge din mur in to wang win atha hen po do chan win khang tha hian mi nu mi pa han alo le ko hi jong le ithanom nom jeng na lai win iching do mo he win ichite ho hi thil di lo hi ki hlep na hi ti hen sa in hiti chun ina pang jeng win hi le tuni chanin jong ilo wa jeng in ipizia hitia hi ithano maham ti hi hoita in ve na hi le hichi bailam ta sumga amuding ailo le chol lowa tong lowa ita chu sumga amuding pa chu ithanop je wa chu hichi hoa hi ipan panwa ipai la thelo hi ti pa chu imudo the kin vin hi gim ta kilam do nei lego alhovin ahin la bailam ta kilam do nei lego hi asot pon alho poi imalowa ki chai ji a hi ti hi het diu wa thilpoi mo ta khat ai ki na hi Ulsa Longa na to ding ti mana chu thinglanga chi a thinglang le bola ai lo le hitia chu na to a ki wa ding ti nai pon le ka sim tanong le ka sim na wa ha pana ipan diu kita ta le kha sim diu na tong ten in to na mun wa kita ta hin khoi man wa kita ta na Itoh wa ahi le hesu pathinin hichi Ulsa Longa ki wa ding atina pa se chi pa chu ahin kom na hiding ahi ti chu ga ase do hintin leuten la mi tampin Ulsa Longa ki wa de ti mana chun hoilang lo na to a thing lang na to a lo le phai le a na to a ki wa ding tia na gel jang mai the hin la se hi pon ipina bol pe hon lam bol ha pe pe diu le ka simon le kha sima sim diu na to hon na ha ta to de service bol na wa ki ta na to diu hichi phat le chun hichi pathin e thu tip now Ulsa Longa ki wa din na pa chu hung po do the ding a hi pi le ke jong hem ka hin ka sei hinglel ai lo le ka sei hial tam pi te ho om ding a hin hichi te ho hi a hinglel te ho pathin in su bul hi to hen lang ka sei hial ka sei wal te ho pathin in jingai dam te ka ki pa na mun che wa dam sel che ute